agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Nanang, umay kayo dito. Darasin nyo. Nanang. Ay, agi muro-muri aki tinataga si daan tayaw. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito tawa. Aday pakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbagak ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko Abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito balay. Ang nagpangit di boyfriend na. Na, saan man lang nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumay nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Belen, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito'y lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kasta da. Asidagtan inja balay may. Ay, asino nga iti masangpatanta di tabalay yaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin ijay taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos! Nagdakil ng aso! Ay, kumagat day ta, Michael! Ay! Nay! Kabutang nakadya aso! Timmarayan! Dahil ta kati bagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanaga. No siyak ti kadwam. Belen, asino day takadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tatibagbaga mo boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali ditan anak kita mo boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin namamo na saya at ni Michael manang. Kat dito'y amangal daw. Katwan Kaya't nati agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates. uwan manang. Saan napili ni Michael? Ay na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang. Nagimas ti sinam yaw. Nagimas dyain tuno atoyaw. Un manang. Ay na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isang iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, kwa, siya ko ti aginaw manang. Ay, saan mo tun ta nakababain mo? Bayang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit di puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasimpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakduan na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, siyakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Ay. Aguray tan dito junction, iti tricycle na pagluganam nga agawin. Magmagnatala ngayon, naging gayjay paradaan. Medyo adayo nga rod basit. Saan nabalaya? Kaya't kung arod ti magmag na. Sige, sikat ti makam mo. Anya nga iti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kanya boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Ay, awan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmag nada. Nubak nang, ada ko makutsina Unay matan ni insan Belen, nagpintas abalasang. Kas napay mat, tinaki-boyfriendan na. Ay, kat,
Kastala ti biyag Depende iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain. Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada. Nakausog da. Katatatu da pay. Dagita dagiti istambay dito lugar me. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di dapay kayat ti barya 5 gasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar me, akasken ka. 5 gasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Saan ka mabutang kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Katno black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. Awan bibiyan ko no boyfriend mo. Mangtid ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan basta-basta itad ko kada kayo? Na, naglastukan. Si kalatin ang imbagay iti kasta kada kami Makita mo na dito nagdadakil atato dito itakya ko. Kubra tayo na. Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Hey, masyano! Dito tigre dito may sa tagyan ko. Oops! Yeah! Nilagay! Nako! Michael, Ano ko? gusto daytan. Ikaklay da iti pagnak,manda. Ha? Yeah! 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 Da iti pay! Yeah! Sir! Uston! Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang da ita. Saan kami lumaban? Anday ko. Ni, Nausawan ako eh. salsaludwan da kamutan, Michael. Istileng, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matan nanang. Napan kayo lagi matang iti itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yu ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya da itang istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti sidaan tayo. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilin. Ha? Apay? Dinanog-danaw kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Agkatuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod day di tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di tapag-iinuman da dagiti tatnao, tagkikil da ngamin. Ket no saan ka amang tad iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin day ta kinalastog ni Mario iti day di Michael? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado kanon tinang biyaw kan nag-like. No da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayo tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw kan agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakanak manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Agpaili akit namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istileng. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan nabuya di in-upload da di Facebook. Kano nabasak ti komenda. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day dyan. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen as sinabat idati dakal nga aso adandani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katimarayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day ang Michael. Kaapay mo't manang. Kano saan napili iti sidan? Ammom timpasidakan kwa na idinapan iti balay. Tinuno atuyaw. Ha? Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo? Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan napili?
Kat isupay ati naging inaw. Ay, nagsingpot mo no kasta. Jak pa'y makit di amo Jak pa'y am mo na imbag. Si Kangay, kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kwa. Ay, tata, partakan nyo mat ati agpataray. Nakabumbuntog kayo mga drive. Lakay nga min day ta agdadrive. Lakay lang aro dun. Adan sa pa'y diferensya ti maan. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kat, agpay sumat. Nakabumbuntog pa'y drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ti sa lutsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Ado di tamanang, siyak lang aming tagmadmadi. Kabuteng da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglain ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada apagsasao, adag iti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Ha? Anay ko, nagsakit mo tinday tanga imbagam manang. Ay, katuan mo. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpot gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilanganak. Aywan gaya, manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kayat mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Esteline, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Nakapanibid ka dito kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang, makiasawa gaya man ni insan ko abilin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogadaw? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo ibagbagam. Natawid kun samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauyaw kayo may. Ay di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo ti panaguy-uyaw ka. Tapno, addamotan agaram ken ka. Apo! Apo! Ada tao. Inka kita, no asino dayta agap-apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapul mo? Ay, sikati masapol ko, Stiling. Taapay. Awan mo't utang ko kan ka Umayak kumagaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adda pa'y lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka, Stiling. Kanayon nak mangamin nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa ap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. I love you, Stiling. Na, Stiling. Sapay agpakyut kan agdayi-daying eyes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan, mabaling kan nga agaram. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Nagmayap ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan kang agtagtagari dita? Pag nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpataray mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kaya atin di sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang nga rodan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsi mitay. Problema aya dayta. Dumaidungpar, gumatangak manan na iti baro. Sa balya talaga ti anak tibak na.
Ayan ni Manulaw. Saan pa'y asimang pod, sir? Kaya't ko kasarita, ti kakaisuna ng anak ko. Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Diyak makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay, Ay, sir! Sir! Nay, apay nagsangit ka nga, ya. Imbagak nga ron, sir. Asaan ka pa'y amat matay? Taan niya. Di mo pa inta dyan sweldong itabulan, sir. Diyak paintad aya. Ay, isong araw, asap sa pulak ni Manulaw. Taday tati ibilin ko kankwana. Taitid na ti sweldom. Patsyamag nga itad ni Manolo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka dagiti babarkada na. Ay! Ay, sir! Ay, saan ka kadipay amat matay, Ay, sir! Ipostpone mo pa'y Oy, Nana Linda! Si kamat gayam. Napuno mo't day tabasket yun. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kate. Dagito'y impagatang ni sir. Akayat nakano akanan. Ha? Si bibiyag pa'y jay among yu alakay, Nana? Hindi, kawamat. Agpagatang nga ron. Aya iti makan akarnay no natayan. Ay! Tiagwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay kumaata saan pa'y amatay. Tanasingput day jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manolo. Ha? Ay, day jay maut nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasano ngay jay negosyo ni sir? Ay ka, ipatawid na ka ni Manulaw. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanan ni sir. Ay na, nasayata si Bangpet Cancer Manulaw. Tapay. Nabantak ka gayam. Ni Dani ngay, nabiyag ka di pa ay? Kalkalpas na anang rabi barong. Ang paingay, akas tati sa ludsod mo, sir. Kas lakayat mo mutin amatay ni sir. Ay, kuha. Damdamagag lang, mat. Ang yagat niya nanalindan aya. Ala, nakmaturugan. Mabit lang, Sir Manulaw. Idi pa'y lakalman, abirbiro kan nakati amam. Ayan mo ka no. Jakmat ammo, tinapanam. Iso ako nakajak ammaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y madgayam. Adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Bilinan nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak a negosyo mi. Anya ti panagkunam na nalinda. Daddy! Saan mo apigsaan ti agpokaw, Sir Manulaw? Amangan no madisturbo ti amami ti pannaturog na. Matayak sa talaga. Ay na, sir. Saan ko makasta ti bagam?
mariknak itan. Puno da ito yan. Ay, sir, di mo pa'y mat nakasarita ni Manolo. Apay, saan pa yan nagawid? Idi nagawid. Nakaturog kayo ngamin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, awagaman. Darasam tabilinak. Wen, sir. Ay, ayan, ayat tinamber na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Ay, aday ta. Nagringan, sir. Hello? Ay, Sir Manolo. Ninanam Alinda daytoy. Apay ayan, Nana Linda. Madama kami nga inom. Saan ka man namang disturbo? Ni sir, kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kwa ngamin, sir. Ay, ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Anya? Kasaritak man. Ay, apay. Saan ka kading agawid? Kasaritak kunak. Itad mo kan kuha natin cellphone. Sir, kasarita nakakanaw. Hello, Daddy? Saan ka unay? Amangag. Anya ti bagbagam? Diyay bilin ko kan ka. Anya bilin dayta? Diyay negosyo. Imatuna manasayaat. Tapnusan mabangkrap. Amok dayta. Ay, sir, ipalagip mo ajay sweldok itaabulan. Ay, Manolo. Diyay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong taon. Nayunam taon. Ay, adagay ang bonus ko. Wanan. Arami dagdag itabilin mo. Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wano agtangod ka. Tapno amok no si bibiyag ka pa, wano natay kan. Ay, na! Ay, na, Sir Matiyaw! Jay sweldo! Nana Linda, adda ka di madlaw yu itilangan ni sir, anak ka masayag. Kasla nakaisaman. Ay, tila'y bagbagambot si kabalasang ko. Ay, nakaisam ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko maanaragsak. Awan tupay jay anak na. Taumay kuma. Aging gaita. Awan pa'y laeng. Ayun. Ayan ngay ni Manolo. Awan mat ngagpayso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang kaw. Napandansa kano ijay burakay. Anya! Ay sus! Kasla saan mat anamatayan? Ay, wen nga rod balasang ko. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Wen nga agpaisuan niya nana. Sa bagay, adu ngamin ti kwartana. Ay, wen kat itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da.
Kayat yu asawan. Ison ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwan balasan ko. Ay, sayang mat-anegosyo. Ala, apay akala at anak sangit kayo, nana. Ay, kuha balasan ko. Jay swildok. Ay, sanda pa'y nga inted. 2 na bulan balasan ko. Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka matan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Ah? Saan man la anagsangit? Pulos asaan ka man la anagla iti ipapatay iti amama. Ay, uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag nga ron ni Daddy. Ay, saan kan samit analadingit anatay ni dadem? Ah, naladingit ang mata. Sigala nga ya. Ita, agap apura ka manan nga agawidan ni Jay mansyon niya. Agur uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Ag-happy-happy lang mata. Ay, sir, kanayon ti happy-happy yaw. Ay, kasanungay matday sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay anatay. Kat no imbilin na ka, asikatimang taod. Ay bilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Itadyo mata na. Ay, kasyak mate. Isula, ti may sasang-sangi, takday ta sweldaw. Adi you inted. Mas nawaya ka itan maramid amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna. Makapasya-pasyar kan. Makapag-chicks ako na, kunampay. Nya, nagatulang aro din ti chicks mo. Ado ayamat. Sang-sanga pulo lang. Ay, agasim man, nagadon. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Gwapo ka lang aro dahin. Ado pa iti kwartam. Adda pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin na ka dagiti babae puro nagpipintas. O, anya. Kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga itaramidag. Uray ag-drive ka laeng. Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papa na. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabangbangkrap mo't kanon di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, pudno day ta madamdamag mo, balasang ko. Saan mo't ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na ti talaga anasaet nga agnegosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo Ayun gayam, inte din ni Manolo di sweldo yun, Nana. Ay, saan pa'y nga road? Na, anya pa'y lang arod nga itar aramidin nyo dita. No saan da kayo mo't asweldoan? Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan, aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanaw akon. Apay apaabutin nyo pa ilang iti sa nga pulaw. Puston di talo abilang. Nagadunday ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay makasaritak na ito'y Manulaw. Kat nakaturog manan nga po iti bartet na. Nakangangapay. Ay, kat inton makariing, pumanaw manan na dagos. Inton sumangpet, nabarbartet manan. Ay, kasanungay amasingir ko ti sweldo. Na yan. At ta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Ay, Sir Manulaw. Sir.
Yala anak man iti danom, Jen alamis Ay, kwa. Ay, ada ko mapay ibagakan ka. Yala anak pa iti danom. Darasam, Ay, sige, mabitlaan. kadwam ti yelo na. Takayat ko Jen alamis. Awan, sir. At tuyon, sir, jay danom, anak alamlamies. Sir, kwa, sir. Matulog ak manan. Saan ka kumapay ang maturog, sir? Ada kumapay ibagakan ka. Ha? Naibusan na talaga ti pasensyak. Ay, jak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin ko nga alaan. Taison ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan, asar. Yung gaputa masapol nga ramidak ti kastoy. Ay na, Sir Manolo, ipakadak mga laak, kadagiti gamit dito'y balayo. Isonti pan nakaswildok, tadinakmot sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita, iti uray tagtagainap kulaan. Gapaw, tamabutangak. Partakamot ati agmaneho. Apa nagbuntog ka? Saan ka nga agpreno-preno? Aguray ka mo ta, boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Bayadagdag ita amang tiliw kanya. Pabanerberam tilugan. Darasam! Ay, uwin, boss. Ni, kakurat akong nagitindad duma driver, boss. Busina ta na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Adula amin day traffic. Ni, nanalinda. Adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay deta ilakla ko yung. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasang ka. Pimanaw kayon, ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo ti sweldaw. Ay, nangala akon ay, iti kayat kong alaan ijay balay da. Ison ti pinagpuunak iti panaglaklakok iti tinapa. Ay, naglaing kayo, nana. Uwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay, makaamumatan ni Manolo iti biyag na. Ay, wala. Kun, lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kasta latibiyag balasang ko. No nasa dot, ay awan tinasaya at apagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat ng aramidan. Sadot talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan tibiyag na. Ay nananalinda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wan balasang ko. Agpay sunay ka. Kat amom no asino ti asit ganti swerte. Ah? Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, nana. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wanti swerte, lisyanti swerte. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, ay, awanan, mabangkrapan talaga, tinegosyo da. Apay ngay. Duwata lang nanabati dito lamisaan. Ayun ngay dagiti kakadduwatang agin inom. Imanaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo. Bayadak amin nga ininom tayo. Kita manod da pa'y kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta da ito'y wallet ko. Oray pakita kan ka. Oray ka ha. Awanan ti kwartang, boss. Ay, agdal na ka man. Apay ngay. Awan mat nga agpaison ti kwarta kon.
Ay, Ada natin nag, boss. kita manuan niya dyan natin nag. 5 pisos mo, itinatinag, di tawalit mo. Ay, isulahangan tilinaon na itawalit mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling dito eh? Saan na no? Ay, saan na ka mamati? Ay, Saan ka mamatay, oh? Dito yun eh. Ah. 5 piso, dyan natinag. oh. Ay, aduti kwarta ka dyan ko. Dapat negosyo ka. At dapat aya, kit no nalugit inegosyo yung, boss. Partakam ti ag-drive kunakkan ka. Boss, Nene. Apay nga si Mardang matantay tulugan. Anya tinapasamak. ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibus amin nan? Hoy! Anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Ah, Tay kunada nga rudahin. Uray ka sa no kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Kastala ti biag. Maikatlo nga paset. Asino di mawag kang katatang? Ni manang mo tonight. Adda ka no ilakan na papeles. Iso nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan di paradaan. Nasapa pa'y mate. Nananana. Agkuskusilap manan ni bakat mau. Saan na nga minakayat arumuarak dito'y balay? No kastoy aram mabiin. Ay, mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa dino manan ti papanam. Ay na, inalasabatan daman ang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabiit ka na nga. Ay na, urayak asumang pweda. Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunamay. Sa balin tumanan ti papanam. Kanya kalaki din ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang ije basta nagluganan ta. Bakit? Di pa'y agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masampol pa'y la ang mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tanimanang tunit dito. Nakasampot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, si Mang Pagkamagayaman! Hoy! Kat mo itay pa'y ngururayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ko, dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mabanda ko mapay agmerinda biin. Sana mabalin manang. Apay asan ang mabalin. Katsak mo ti agbayad. Ako nga karon ni Bakakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus! Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga da tatangken na ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay aga tayo lang kada tatang timangan. Ayan ngay ni misis mo. Ay, Ha? saan na kaya ti sumangaw? No kasta nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa'y laeng kat manon atawon nga agasawa kayo. Uwan nga raw. 5 years maid. Mabain pa'y laeng nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngam jakman amukeng kwa na manang. Malala, mangantayukit din. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na ije nga taw. Masapul pa'y la ayalam iti kanon na. Isto ti kaya na manang. Ay, ang mga nusaan na kaya dito'y preto abangos asidaan na. Ang mga nulitsyon manan tiki daw na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Ay, imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kun ti mangipan iji kusina day tinanganak lakay. Uwan man, tanay. Kaya't ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada inton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay, Oh, lakay. oh. Ni manang mo, saan pa anak katurog? Kada iji kusina. Ay, una talagpasan na ka no ti report na. Nagmayat di laptop na. Kaya agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kangina laptop? Kaya't kumiti maadan iti kasta laptop. Anya? An mo kuma? Good, usar ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika ngay. Anya ko matrabaho.
Kinuada ka mala dito'y balay nga agmalmalam. Basta, kayat ko magtikas di alaptap. Na? Igatangan nakmatang. Jak to pa'y makagatang iti baro a silpong ka. Kitam ta silpong ko na Nay, kitam ta silpong ka. Nagalutan iti lastik ka. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatang mo. Nagmayat dagyan dito baryong tatang. Nagpresko ti angin. Isu nga raw, ano kayat mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaaramid ko a report ko. Tanaulimak dito Ayun gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Jak amu Amaw, ti panagriring na. Alas 10. Alas 10? Anya nga'y tararamidan na itirabi Agbuy-buy ay titibay. Imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na. Kat amin akasapulan na. Masapul ang mayawat kan kwa na. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo danaw nga inuman na. Ipayawat na. Kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na. Masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws. Isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakin ka. Nyamanay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kastiti kayat ko a cellphone. Maya pa'y mo di cellphone mo. Jak pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti baraon. Kastoy nga ron ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta kabailan ti gumatang iti kastoy aklasit silpawn. Kentandaan naman day to'y. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay ngagsaibag ka di tamanan. Kunam iday sakbay anagdan nata. Nga ipay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang nga pagpagatang kaw. Di mo pa'y kaya tagatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangag ko? Ay, awan manang. Kaslag pukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak man na. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti i-charge mo cellphone mo. Kaya inapalan naman na. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand nga Minday dya a cellphone. Ang intad ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't ayay ti kasta kang hina cellphone. Ibagbaga nga ro day tangan kwa na. Ang di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Isu nga raw, ti kang runak nga igatangan na. May lagayam. Ay na, parigatin na ka mo ti kasta unay. No ararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ka. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kahit, kasano nga rod no saan mo akabailan? Uray ka tay laptop mo apapalan naman ay manang. Anya? Ay, binulod ko lang, dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, na yan, ading ko. Nagmadimagayam ti ugali jay na asawam. Ay, ayat ngamin kay. So, kayat kung itid amin na kayat na. May na, talaga ajak kabalanan manang. Hangam, saan kayon sama nagkasar? Day tangarod ti kayat ko ngayurnungan. Kasanwa ngay makaurnaw, no kasjemot ti ugali na. Ay, Minday, rumarak pa'y Adalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang. Nagpintas mo tandetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary may.
maibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay-ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka ah. Lakay! Donato! Umay ka man dito! Nabit lang. Dara sama ah. Apay man na yan. Kita MJ bagkan sapatos ni manang mo. Apay. Kas JT kayat ko nga stealthy bagkan sapatos. Na, unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanyak, Donato. J laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Oh, di siguro ay ayatan na niya. Nagkunamakang ka. An-anusan ka ayamay. No di ka ay ayatan. Noy ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak. Umanay lang nga igatang tayo iti kanan tayo. Oh, di ay ayatan, Donato. Saan apod no day ta, Minday? Ay ayatan ka. Amom day ta. Ho! Di ta ka man langan. Nay! Mangkita ak iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ka. Ay, Minday! Di mo arami din day ta. Minday! Nay, Donataw. Isardeng mo day ta pa naging inom mo. Nakaadu ka na. Nasagi nga rin tinagam ka. Ay, sus. Nagadu di ta babae. Nay, ay, Uncle, ada kayong magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumot abuti ti arak day ta inibusyo. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw. Ananawaek nga raw. Ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Minday. Anya? Oy! Arak mampay. Ay, Nagsinong mat da itay. Kat tinangag ko nga imbaga ni Mindy ken kuana. Kat agbiro kanulangan iti sabali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pat ni Donato ang naggapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Dinagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsari tataman itinalapat. Saka ti maturog. Ni Mindy tigat ka. Isu tayo tak mana. Ay, di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanag ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo am ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Nana Maring. Nay, adan sa sanga ili, yaw. Ngagpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awan da nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka ah. Nasayatad da kayon, tata. Idi na minsan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yo ah. Ay, kasanumat nga main. Apektado ak iti mapaspasama ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan diya ka din nana a babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiranman na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka kanday. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amok mo't adida kayat amanugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka. Napintas ka. Nagagat ka na anus ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin amanugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ingkayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba day ta blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan.
Kaya ti bumangon. Kat, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Maturo ka. Kasano nga iti panagpasadam. Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato kano ti BP na. Kunan nila ni amid wife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan ano nga to, ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Kanya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong ija ospital. Tanay, aldawan. Ni, handa ka magaham dito ospital, lanay. Wan manong, ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang, ah. Anong sa nati agpila? Ado a talaga ti pasyente? Ay, lanay. Mabalin ka di manin nga agpila ak di tapusong. Pagkatkatawaan nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagakang ka. Binasted nak to mga min ni day, iso ang nagarimak iti sa balay. Hanggang, madi magam ti ugali ni Minday. Kaya't nakagatangak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan ide kat agis iskwila ak pailaan? Saan pa yan nakasagana ide ang makiasawa? Agpila ak manin ano ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanamayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Anyay man ang tonight. Itulod ka na dyan para daan. Wen agawid akon. Tanalpas mo ti aramidak ditoy. Ay, tatang, Ay, panawan na kami manan kan ni ading mo. sana bale, tatang. Umawag ak tumilaan. Awan mat sabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay na bisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanila kay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay katuna. Paluk magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taison to ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Nas kinalipatag Tadan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti biyag manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur-uray kan ka sumarunaw. Imbaglakit day na. Tasaan mo ang nakatuluyan day jay aminde. Win nga rod. Ay, tano ni Mindy ti nakatuluyam. Ay, jak laamon. Ay, manang, hinta na. Dagasag pa'y nilanay. Taumay naman ang ibipi ni tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Oy, Roger. Anya ter aramidam dita salas, Nakatugaw. Apaya. Anya ti orasan? Day tapay la makitetex tar aramidam? Makitetek sa kayamot. Ay na aglibak kapay laang. Ha? Itay kapay asip-siputan. Ay itetext ko lang Jebus me. Anya? Tanga ti rabi akatex mo, Jebusyo? Ingkagat maturugan. Sino ti katex mo, Jebus me kunak lang arudan. Kita agman? Nene, apa kita am nga? Sa anak ngamin amamatikat, aday Jebusyo ti katex mo. Privacy. Irespeto mat ati privacy. Anya? Sigun itilintag iti Pilipinas dayta. Maibalod ka, nutob ngarem. Adda babae nila kay mo, kunang? Wen samare. Kasta nga mintag parparik na kanya. Apay, kanayon ka di nga da ka-text na? Wen mare. Kasangsangpet na pailang ijay balay. Ag cellphone na, taramidan na.
No adda umawag kan kwa na, umadayo ka de. Un mare, day tater aramiden na. Ay na, mare. Dagiti sinyales nga adda nakita na asabali. Ha? Ay, aguray ka man pa'y mare tagangasak. Ah, Kasla malmasakon. kastoy ti aramidam. Libasem nga alaan jay silpon na. Kat basaem ti inbox consent items na. Ay na mare, jak tupay maigaman di cellphone na. Takanayon na nga ibaga a privacy na kanong. Ay na! Adda nga rod at talaga ti babae nila kay mo. Ay, di nakman pag nervyosan mare. Kat no kastamot idinilakay ko. Ah? Kasta aya? Wan. Pulos, di na ibaba ti cellphone na. Kanayon nga itugot na, uray numapan itiban nyo. Anya? Mare, makasangitaksan. Kasano kami ngay kadagiti anak may no isukat na kaun. Sigurado. Ubing kan napimpintas jay pangisukatan na ka. Lakay, nakatimpla ako ni iti kapem. Saan akong ngagkapay? Tanay, maladaw ako ni di opisina. Maladaw kan? Nagsapa pa'y mo. Adda ngamin ipadpadagas kanyak jebus may. Anya ti dagasam. Chicks mo, ha? Ne. Di nakman ban ni ka sa nakastalor na. Makadlaw akon a Roger. Saan kan amang mangan dito'y balay? Ultimo timpla akapem, di mon kayat. Ne, apay nga rod nga agungat ka. Sayang di tinimplak akape. Adda pa'y pandisal na anapudaw, kan adda palaman na. Mapanak man langan. Adan sa matagpay sa babae nila kay ka. Insukat na ko na. Anya nga'y daramida. Day tatidakla parikot ko itatatang. Adan sa babae nila kay ka. Agur-urok matang ni tatang. Kunak no dengdenggan na tis istorya. Tatang, nakaturog kan? Tatang. Anya tinapasamak. Nakaturog ka matan. Kastuya nga rudan. Nagbita nga agtuglap no nakatugawak. Ang mga gidaak. Ay, di makaturaw. Kinalakay mo mat siguro na tatang. Anyan di pagsarsaritaan tayo. Awan? Istorya sa mga dababay nila kay Mau. Kasta nga ro ti panagriknak, tatang. Ay, kasano ka di nakaisukat nila kay mo ka? Ay, nakita man da ito iladawam inibalasang kapaylaang kantilangam ita. Apay ngamin adiyo pay laibuleng day ta picture ko idi sweet 16 nakpailaang. Itang ikumparayo kanya kat 40 kaon. Ay, kwa, di kahit ko sawan. Napintas ka iday. Nung ay agpapintas ka manan ita. Nadula amin. Bakit da taon? Agpapintas pailaang. Sayang ti kwarta, tatang. Sorry, manang. Pinaguray ka. Ado nga ti customer may ije parlor itay. Jakmat basta makapanaw. Kat, kumusta nga ni tatang abinantayam? Ada ka di reklamo na? Awan matkit di ti reklamo na. Ay, nasayat. Ano kasta, manang? No siyak nga ti kadwana. Ay na, saan? Ama ibus ti reklamo na. Gagangay ti lakay. Siyak at yada reklamo na. Di ka man, manang. Anya kumangay ti reklamo. Ni Manong mo, Roger. Adda babae na. Ha? Ay, joke, manang. Apay ko maamakig tutak. Kat saan matan abaro ti kasta nga istorya ita apanawan. Kaadwan samot anaasawaan ita apanawan. Kat agbirbirok da iti number 2 da. Saan nakadi ang matulungan? Ha? Agpatulong ka kanyak, manang? Siyak, a single? Iso ajak kaya ti makirelasyon. Gaputawan ang ti mapagtalkan ita a lalaki.
Saan mabalin nga isukat nak nila kay ko? Babasit pa'y dagiti anak me. Ilaban ko ti karbangak. Manang, padasem man kami ti agpapintas. Ibagbagam laeng ti kasta, tapno maaddaan kay ti customer. Ay, katuwan papintasan ka. Ngam, masapul nga agbayad ka, manang. Adda manen ijay adayo ni Roger ang makisarsarita iti cellphone na. May sanga orasan ijay ang makisarsarita. Ay, kasta unay pa iti katawa na. Babae na nasamot di kasarsarita na. Tauray lay madayo. Sapay nagbayag. Ay, mapankumankit di ayapan. Hay, Roger! Shhh! Saan nakapumanaw dito'y no saan ka nga umay? Shh! Bus ko da ito eh. Pumanaw ka man dito eh. Saan nakamamati anibus mo dayta? Babae dayta? Ha? Itan mo man kanyak dayta cellphone na? Nini, di mo agawan ti cellphone na. Adda pa'y nga rod kasarsarita ka. Nagawa ka talaga! Mapirdi da ito cellphone. Ipata mo na. Adda kasarsarita ka. Ha? Ay, Natinagan? makitam day tang aramid mo. Nadadaalan ti cellphone ko. Ay, tilan tumat ngamin aramidam. Alan mare. Istorya amon di ibagbagam apanagapayo kan nilakay mo. Nagapa kami Tainagaw ko di cellphone na. Kasano? Di ako nalapdan tirik nakmare. Ay na, kastaak mo't idi. Ammom ti inaramid ko iti cellphone nilakay ko. Imbarsak ko gapo iti rurod ko. Kat, anyangay tinapasama. Ay, natangsitak ko namsa. Uray no basitak, natangsitak. Di na kun kasarsarita ita nilakay ko. When tanasakit tinakam na. Awan at tipagteksan na kani number 2 na. Anyangay taramidak mare. Bayam lang agumura Basta ipariknam, asaan arumbeng nga isukat na ka iti sabali. Apay, nagsapa ka mga agawid ang paray? Ay, gun pare, tanay. Agkita kami manan kani amumon. Pagkitaan nyo kani mo. Ay, siyempre. Ijay sigud na pagkitkitaan mi. Ay, sos. No, ngay maamuan ni misis mo nga adda ka-date mo. Oh, apay kumangay amaamuan na. No ko nam anabong di cellphone mo nga inagaw na. Ay, day tati may sa problema, pare. Awanan pag-chat ko kani... Ay, kaya di gumatang ka man Ay, makaglawon ani bagat ko. Amo matinday jahi. Bilangan na ti awat ko kan kuana suldog. Ultimo 5. Ay, ang masa na balay. Available mo lata ni mo. Mabalin kay latang agday. Apay nga itaka na ang anagawid. Anya ti orasan. Nagkunakan ka nga ilak mo tiri daw. Ti saludsod ko ti song batam. Timat saludsod ko tisong batam. Alas 10 iti rabi ay. Apay nga itaka laang. No di mo ko mainagaw kan binuong di cellphone ko. Adda ko mapag-text ko kan ka. Man nakibiyang kan tumat ngamin. Apay nga itaka laang anagawid ko na. Nak malamaturugan. Roger! Sungbatan na! Inak maturog di sa alas. Tanagal sum ka kaida. Anya ti kinunam! Ulit man, Roger! Hoy! Kasarsarita ka pa lang! Naalsam ka, no? Ha? Naalsam nga taaya, ti payud ka, Manang, rinigalwan kamot idi iti bangbanglo. Angam, di mon samot usaren. Iduldulin ko dayjay apabanglo. Sayang mo. Apay nga idulin mo. Usaram Apay, di mo aya kayat ti payud ko? No maminsan, naalsam nga min ti payud mo, manang. No maminsan mat, kasla saan nagdigdigos abakat. Ha? Kastan ti angot ko? Katuan, iso akasan o asaan na ka nga isukat nila kay mo. No nagmadimat ti payud mo, manang.
Kumusta nga mo ti panagdetyo ko ni ahem. Ah? Ay, di mo damagan, pare. Pau. Uday ta isim mo. Ah? Dumanon sa mo di talapayag mo. Ah? Among pare, jak mauma ka ni ko. Ngamin, ay nagbanglos ikaw. Aganad ka ah. Tama nga no matiliwan na ka ni kumare. Ay sos, narigatan. Di mo man ipalagay ni misis ko. Unay kan. Kaskalan na alsaman metan. Hindi imbagak ti misis mau. Ah? Jak man mo. Nagalsam nga agpaiso ti payot ni misis ko. Ah! Ay. Ang mga no, suka ti perpyaw na. Ah? Ay? Nagtal na ka man mat dita. Jay pa'y kaalsaman asuka. Ah? Palain nga gistorya ka, Lorna. Pag-istorya undak manen, turugan dak tumanen tatang. Sana ang takadigdigos ka. Makariing nga ka naginggat malpas ti istoryam. Imbag kada kayong ata nakadigos kayon. Siya ngay, jak pa'y masangon tagdigos. Ay, unay kameten ay Lorna. Isugayam nga isuksukat na kanila kay Mau, gapo tadi ka magdigdigos. Nagadungarod ti as-asikaswag tatang. Ah, Kan umay ka pa'y kadwaan dito balayo. sakto pa'y alakay nga wampapanan na. Every other ding agdigosak. Tadyak kayat abumang sitak. Awanan tatang. Talagan sa nga insukat na kun ni Roger. Wala tabaybay ang matabagay. Agpapintas ka ngamin Pangalaak nga iti pagpapintas ka. Ultimunto pa'y pagpamanicure. Ngimmi na itan. Ha? Si kadahitan, kumare? Apay, sabali akon iti panagkitam. Ay na, pimintas ka, amaray. Talaga mo pimintasak, mare. Manungay tinagastos mo iti da ita pa nagpapintas mo. Ay kat, nasurukmat nga innam aribo ah. Ha? Kan, impakulot mo matanday tabok mo. Wana, taday to'y ngamin nga style, ti maibagay kanya. Wan nga agpaiso. Maibagay unay kan katikulot abok. Ay, maray, apay ngay nagpapintas ka. Damagam pa'y laang mat. Kastala ti biyag adda nga rod pagpapintas ko. Kan, para matlaang dayto iti love life ko. Kaya't ko ngamin maisalbar ti love life ko. Ha? Ay, padasak man mat nga rod, maray. Wana, takunada nga rod. Numadlaw mo, nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan, mare. Apay, sa di numati papanaam. Ijay balay damanang lor na, tatang. Mapan ko man serbisan? Serbisan tiyan niya. Mapan ko papintasan, ah? Ay nasaya at no kasta. Isumak kay ti balbalakad ko kang kuana. Ti agpapintas. Saan na kano amasango ti mapan ije parlor? Iso asya kung ti mapan ije balayda. Papintas ang mga agpaiso ni Manang mo Lorna. Tapno saan nga isuka ni Roger. Wan tatang, talaga akita noan niya ti maramidak. Noan niya ti pagsayaatan ni Manang. Manang Lorna, medyo narigat ti aramidak ang makeover mo. Anya narigat ngay bagbagam. Siyempre, kita aman day tabuok mo. Nagpuskol ti purpur na. Ay, nangi nga agas ti kasapulan, tapno mapapintas ka. Ada ka dinamnamak a pumintas. Of course, ate. Apay ko mga awan. Uray no nagdadakkel dagita blackheads dita agong mo, marimedyuan ta. Ah? Agbayadak. Bayadan ka.
Basta maikat mo dagita a blackheads kas kada whiteheads. Ay, nga masapul nga agbayad ka, manang. Agasam man ti from head to foot a makeover nga aramidak kan ka? Di ka madanagan. Adda pagbayad kaw, ading kaw. Anyak, agdit kayo manan ka ni Mon. Ay, won paray. Ay na, mailiwak manan kan kuha na kahit. Ay. Adadun samot ti oras mo kan kuha nagam ni Mrs. Mon paray. Siyempre, napintas kan nabanglo. Ni bakit mo ngay? Nagalsam lang arudan, naglo siyang pay. Naganad ka paray. Ay sus, narigat ti matiklaw. Itamang pay asaan nga inlak ni Lorna tiridaw. Ne. Anyo tinapasamak dito unod ti balay mi. Adda matan sabong na day taplorera. Kun dim light pay. Ay na. Nagbanglaw. Ay. Sabalin samot abalay dayto yan nasarak ko. Ay rumwarak. Nayawawanak samatan. Apay ngay darling kaw. Sa dino ti papanam. Darling. I-close mo aday tari daw, darling. Ay, kunaklakit din no nayawawanak. Apay ko maamayaw awan ka. Ay, unayin ang nagsiksikan bakit? Bagay ko kadimat laang ti sumeksi, lakay, darling. Ay, wan. Nagbanglo ka ba? Ay na, kastoy kumaakan ayaw. Nagmayatan nga. Kayaw awat ko lang, Jesweldo kan kay dinaminsan alawas. Awan igatang itibagas. Pinagpariban ko nga min, darling. Anya? Jesweldo, ti inusar mo a pinagpariband? Una, ala, mangtag kakit din. Ay, unay kan bagay. Makapakigtot kamat. Ay na. Talaga akas ta, darling. No kayat mo anapintas, kanabang no ti misis mo. Aggastos ka, Kastala ti biag. Maikalima nga paset. Bakit? Kunakman numapan kay balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabasak balay daan naggapo iti construction. Isulat ibagbaga na. Mapan ka kano balay da. Ay mapan kang bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas? Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Inkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasaya at mo taimay ka, Gigi. Wala, auntie. Tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay na, kasapulan ka nga unay. Apay aya, auntie. Makitam dagiti kortina. Ay na, nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo, ante. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin, idan. Amin da? Katno limadan sa? Awan, ada para luto ken para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom, ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Isa pinapanaw ko amin, idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita, ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo, ante. Ay na, jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngina dagita.
Katwan ginatang mon sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Ay, wan. Iso akayat ko. Malabaan ida, babaan ni ti ima. Ha? Ay sus, agasang may dagita agalgalan ante. Asa na bale? Taad damot tangdan mo. Adda tangdan ko ante? Ay, katwan na. Saan mo't amabalin a librilatan? Ay sige man nga rod ante. Imbag lang adda igatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmag na kamit. Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag ta adda ka Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak ngamin gitabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod, kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Jak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talagan ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mo't. Kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Wala, tauray la si makit day ti imak a naggilgil kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wan. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti tarakan mo nga asoan niya ante. Ay, katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagninan. Adayo ananginginang ng bagas. Awan Kat dagitataraken ko nga aso. Regular ti panang ipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang met asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay una yun anagngina ante. Ay na, love ko nga mindagita ataraken ko. Kat, nakalabakan? Un ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minen bagas may. Sige, itad kon. Ang mangan ka pa'y. Ay un man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi. Taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakat ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yata, Nagsweet ka lakit din aya auntie. Aha. Adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya ante. Ay, kat, lukat ama Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para ken kanay ta. Ha? Oh, Ante, kita am day to inted mo amakano. apay. Adamot puro-puro igi-igid ti karne. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pay dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una ante, ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, Gigi, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan ante.
Tasidaan mo ije balay. Makamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kitdi, tapno makaraman mo't nilakay mo, kan dagiti anak mo iti makun ko na, aham. Sige, ante. Ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo, aham. Apay, agawid kan. Uy na, ante. Ta dumagasak pa iti tapalingke, agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay mo't. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat ka nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Ah? Dagiti 5 nga asom ti idugwok ko, ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na, adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan, ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga ason. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsada. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, rumga. Hey! Agdal na kayo man, na kayo nga asaw! Hey! Bakay! Ay na, imbagtada ka lakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisika. Nga rod, tulungan nakman kiday lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Atoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa dagita asaw! Intarayan datan! Ay, urayak la na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Sana bale, tanaanos ka mat. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na Nasakit? Ay, nahawa na ante. Uray dalagdardaran na Bugwam lang iti sabon kandanong mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at talaga ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na ante. Sige. Sige, itad konti sweldo. Unay matipan nakabalkot day takwartamon ante. Narigat ti matakawan. Takawan da kapay laang kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay kan ka. Adto ti sweldo kaanakan anasingpat. 1, 2, 3. Ha? Talo ka sao? Ken daytoy matjay bag mo anang ikargam iti ham ayawid mo. Dayto lang ti sweldok naglaba ante. Talo ka sao? Apay, ado ka di unay. Kayat mo takisayak. Dong aldaw naglablabaak nagmalmalam. Uray la simakit to'y sikat ko. Uray la nasugat dagito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antim. Ay, inwok ko pa'y dagiti asom nagdadakkel. Naidugmamak pa'y. Tulungam ka di daytoy senior citizen nga antim, wano saan? Anya? Bakal, saan mat akanan dagiti aso jay ham nga inted ni Antem? Inted mo kuman kadagiti manok. Saan damat laang akayat? Uray dagiti dingwen. Saan da akayat akanan day taaham. Kasan o akanan da? Kat madinti angot na. Kan talaga naperdin. Isumati ko na kini Antilin. Ay, kung kayang bakit. Manungay tinasweldom. Mangibingay ka mo ta. 5,000 samot inted na. Anya 5,000? Gumatang ka man mo't nga rod iti papaitan asidaan tayaw. Nabayagan adyak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay. Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manot inted na tangdan mo? Talugasot nga raod.
Dahiti kita tapno mamati ka. Nanay. Kasla kadaanan pa'y akwarta dagito intad na. Ha? Ay, kita man anasaya at lakay. Ay, saanan ang mabalin nga igatang dagito, bakit? Ay, unay mo ti panang parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main! Ay, apay apabasulan nak ngay. Kusilapan nakmutan. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga main nga dar-aramidag, tapno jak napnapan. Amok aya, kas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit nga agsasao, ngam nagkuripot may. Ay, isu asaan arumbang, apagtalkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti panagsasauda. Napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Kano agtrab-trabaho iji ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. O kaasimot jay kaanak-hak. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Ngam anusan na ata single parent nga ron. Ay, kaasimot. Tadi magparparek na di asawanan. Siguro, simurutan iti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Taamok tirigat a pagdaldalanan na. Ay, mayat adeng genday tanga imbaga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ko na. Tasyak tun timangidanon inton sumangpait. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tatang? Buwan ka naw. Ay naurayak lang nakalwa di imbaga na. Nagsayaten da ijakabsat kaw. Anya ngay kano ti itulong na kanya? Kastoy. Ikan na ka iti binulan a kwarta. Kas tulong na kadagiti anak mo. Ay, nagmayaten ngay, no maaramid na ti kasta. Ang madama kondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang? Ingka kanulinis-linisan, di balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samot akad sa aran. Maminsan metlay ti makalawas. Ken puro automatic dagiti usarem nga glinis. Kas kumay ti anya? Di vacuum cleaner. Diyak amo, no anya dahi ta insurat ko. Tapno amok ama ibagaken ka. Kasi iti paglinlinis mi iti carpet, ijay hotel, tatang. Ay kawun siguro Manya, mayat ka Nay, ayan ngay nga ta jay vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Antilin. Arlene, kaanakan, anya ti birbiro kam dita? Kung anti, jay vacuum cleaner. Tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day. Adyak kayat nga osarem. Takagat-gatang ko. Ha? Anya nga ti paglinis ko ngay? Walisam langan, kano mabalin, lampaswam. Anya? Day to'y akalawat ti balay mo, anti? Lampaswak? Kutwen sangapulon samot jay lampasok. Anti, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa lang para kanyak. Tamas na linlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Anya? Pinalubusan nyo ama panaglinis ni Arlene, ijay balay ni Antilin, uncle? Ewan ata nagkarimot ti kabsat ko amang ted iti binulan at tulong na ken ni Arlene. Namati kayo mat. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko tatong palin na day tanga imbaga na, uncle. Mas daawak no apay ngagpalinis iti balay na. Nagadumo dagiti katulong na. Ay na, uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na.
Ay, apay ngay. Ay, nagawan kat akong sinsya dagita amidnan. Uho, kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Auntie Lynn, Jacob Satyo nga ipanpanakilyo ama nagtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na. Talaga nga inuray ka. Takayat ko ang makita kan maamuan no manuti inted ni Auntie Lynn at ang dan mo. Namambanugak, insan. Agasa mo ti kadakkel ti balay alin ang paswak ngay. Anya, naglampaso ka kunam? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat manungay mo ti inted na atang dan mo. Oh, daytoy, kita Wow! Naka-envelope iti nalabaga. Swerte ka no kasta. Manungay mo ti kargana. kita Ha? Talo ka so? Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag mabalin ang maigatang dayto inted na atangdan mo. Tasyak ide, jay inted na atangdan ko, saanan ang mabalin ang maigatang insan. Husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan, jak kinkinan dagit inted na, taagbubuutan. Kat gapo iti nakaro akapsut kan bisin ko. Nangilibasak itikinan ko. Nangalak iti ref. Imbag ta saan na nadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na. Ta saan akong naagsublipay kan kwa na. Uray umay agpakpaka asi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni auntie. Isukat nga awan mangipatpatigkan ko na gapo iti kasta nga ugali na. Ay na, kakaanakan. Pang-aasiyo ko ma. Umay kayo ijay balay, tatulungan dak. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na auntie, pasensya kayon. Ngamin, adda aramidek. Kano manangdan ka, talugasot. Kun saanen amabalin nga igatang, kasladya interview idi kanyak atangdan ko. O, asino nga'y timayat at tumulong kan ka no kasta kamat ante. Iso abaliwa mong taugalim. Pudno ti ko na ni insan, anti. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Angam, talugasot laang ti interview asweldok. Kan, pakananda kami pa'y iti agbubuot amakan. Anyamot nan ti kasta nga ugali yo. Kwa kakaanakan. Pangaasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat ngamin, auntie. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo mutan. Baknang kayo lang arudan. Ngam nagimot kayo. Ay, diyo pa'y amo atulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, auntie. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo atulungan. Isong agbalbaliw kayo kuman. Uwan, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw. Tapno didak ikayan. Uwan, kasta ti aramidag. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny and very relatable episode from La T. This episode is titled T Bayad T Tricycle, which means the tricycle fare that turned into trouble. And honestly, just from the title alone, you can already feel the comedy coming. A tricycle ride is one of the most ordinary things in daily life. People ride tricycles to go to the market, school, work, the barangay hall, the church, or a neighbor's house.
It is simple, normal, and familiar. But in Lati, even the smallest everyday moment can become a full comedy drama when people misunderstand each other, talk too loudly, or make the situation bigger than it needs to be. This episode starts with a very simple problem, the fare. Maybe the passenger thinks the fare is too high. Maybe the driver says the distance was far. Maybe the passenger says, but I only went nearby. Then the driver replies, but the road was rough and gasoline is expensive. At first, it sounds like a small discussion, but once voices get louder, people nearby begin to listen. And when people start listening, the problem becomes public. That is where the comedy begins. A small fare issue between one driver and one passenger slowly becomes a barangay-level debate. Someone says the driver is right. Another person says the passenger is right. Someone else remembers an old experience with another tricycle driver. Another person suddenly talks about gasoline prices. Before long, the original fare problem becomes a big public argument. This is classic Lati humor. The comedy does not come from something impossible or exaggerated fantasy. It comes from real life. We have all seen situations where a small disagreement becomes big because everyone wants to join. In a small community, one argument can quickly attract attention. People stop walking, vendors pause, neighbors listen, and suddenly everyone becomes part of the story. The tricycle driver in this episode can be a very funny character. He may be tired and a little defensive. He spends the whole day driving under the sun, dealing with different passengers, rough roads, and rising expenses. So when someone complains about the fare, he feels like his hard work is being ignored. He may start explaining everything: the gasoline, the distance, the road, the waiting time, and even the weight of the passengers' bags. On the other side, the passenger also has a point. People work hard for their money. Even a small amount matters. If the passenger feels overcharged, they naturally want to ask why. Maybe they only have enough money for food or market items. Maybe they ride that route every day and know the usual fare. So the conflict becomes funny but also understandable. Both sides have reasons. That is what makes the episode interesting. Nobody has to be completely bad. The driver is not automatically greedy. The passenger is not automatically difficult. They are both ordinary people trying to protect what they think is fair. The problem grows because of misunderstanding, pride, and too many people adding comments. One of the funniest parts of this kind of episode is the crowd. In a barangay, the crowd can turn any small problem into a comedy show. Someone becomes the fare expert. Someone says, I know the correct fare. Another person says, no, that is not the rate anymore. Someone tries to measure the distance with memory. Another person starts comparing it to another barangay. Then one elder says, in our time, the fare was much cheaper. And suddenly the conversation becomes about the past. That is very realistic and very funny. The story is no longer just about one tricycle ride. It becomes about the cost of living, old memories, fairness, respect, and barangay gossip. This is why Lati works so well. It takes a small issue and lets the community reveal itself through comedy. The setting also helps the humor. Imagine a tricycle parked near the roadside. The driver is holding coins. The passenger is holding a bag. Maybe there are vegetables, groceries, or a basket involved. People are passing by, but then they stop because they hear the argument. A sorry store owner looks outside. Someone sitting at the waiting shed starts laughing. Another tricycle driver comes over and gives his opinion. The scene becomes louder and funnier. But behind the laughter, this episode has a good lesson. Money matters, but respect matters too. If there is a disagreement about payment, people should talk calmly. The driver should explain the fare properly. The passenger should ask respectfully. A small amount of money should not destroy trust or create shame in public. The episode also reminds viewers that people deserve respect. Tricycle drivers are part of daily life in many communities. They bring people where they need to go. They work in heat, rain, traffic, and difficult roads. But passengers also deserve fairness. They should not feel cheated or confused. A good community needs both sides to treat each other properly. Another possible lesson is about clear communication. Many problems happen because people assume instead of asking. The passenger may assume the fare is the same as before. The driver may assume the passenger already knows the price. But if they had clearly talked before the ride, the problem might not have happened. This is a simple but useful lesson. Say things clearly before misunderstanding begins. This episode is also funny because people love to exaggerate. A fare problem may only be about a few pesos, but once emotions rise, it feels like a major case. Someone may say, this is unfair. Another person may say, this is why people argue every day. Someone else may say, call the barangay captain. And you can imagine the barangay captain arriving only to discover that the whole chaos started with a tricycle fare. That kind of ending would be very Lati. The barangay captain tries to settle the issue, but everyone keeps talking. The driver explains, the passenger explains, the crowd explains even though they were not there when the ride happened. In the end, maybe the problem is solved with a simple agreement. Maybe the fare was correct. Maybe the driver miscalculated. Maybe the passenger misunderstood, but everyone learned something. What makes this episode strong is that it is very easy for viewers to relate to. Many people have experienced confusion about fare, price, distance, or payment. Viewers may remember their own tricycle stories. Some may side with the driver, some may side with the passenger, some may simply laugh because they know how quickly small money issues can become big arguments.
As a reaction, I think T Bayad T Tricycle A is a very good episode title and concept. It is short, clear, local, and full of comedy potential. It has a familiar situation, a strong everyday conflict, and many possible funny characters. It also gives room for a meaningful message about fairness, respect, and communication. This episode proves once again that Lati does not need a big dramatic event to entertain people. Real life already has enough comedy. A tricycle fair, a small disagreement, a few neighbors, and a lot of opinions are enough to create a funny and memorable story. In the end, the message is simple. Pay what is fair, explain what is unclear, and do not let pride turn a small fair into a big fight. Because sometimes the ride is short, but the argument becomes very long. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes the fair is small, but when pride and gossip enter the ride, even a tricycle can carry a whole barangay drama. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!